28 December 2022 sang salo Takarjola Community Hall nogo Takarjola Block Committee tipra mothani luaji mungbai kaisa tipra mothani koksa maimung panda khlaikya pandao kwbangma mothani ngai narwai okraro phaimanjak phaikya phaidising paithago pandana kitingai kahamke sukurbo saima layana silayana media rokno tini 28 tarik Takarjola Community Hall tini Takarjola Block Committee ti pramot habai lowalijak kaisa asonglai mung panda koksal mung panda angkha tini o jagabo phaimanjak phaikya tini Takarjola amjani no tini political secretary khoroknoi borongmanang Sridham Deborma borongmanang Rajeshwar Deborma tasinor phaimanjak phaikya tini amjani no Chini active leader borong Khatung Deborma te borong Sindu Kuina tai chini block president borong Athatmani Jamatia tai chini Suros YTM general secretary sengmakin kabangma borok sinoro tini joto phainai chini BC ni chairman rok tai chini BLA rok tini chingti kaso jaga meeting je meeting obono je chini baskangni dino chini party no sengbahaike chini organizing strategy jengta mukhaini obron jeng decision tini o jaga o koksalwe mung lekha chino tini main agenda angkha je BLA rono tui jeng chini baskango bahaike brono samungo phunangman broni activities o tamongnai broni je responsibility tamongnai obron tini chini meeting agenda o tini koksablai jakha ar takaisa bela important chinoro jeng baskangni January man ni simin January ni chini 3 tarik heka 4 tarik ni simin chinoro kaisa dur program nai 12 Takarjola constituency ni andaro joto area tongmani chini je 29 ta je BC tongmani chini Khumlung Belbari chini Takarjola miliwoi Jomboijola miliwoi chung kaisa dur campaign a thangai tongo ar chini o campaign obo emon campaign nai chung je chini am chini joto borok rok kha thancha tongoi ekdom chung thancha khaino chini o campaign khaijaknai o dur program khaijaknai obo chini baskangni dino je Greater Tripura Land ni je movement mubagrani je kok kesarmung obno tuina chini o campaign suru ongnai আর কন্টিনিউয়াসলি চেংখা 3 তারিখ চিমেন जों কন্টিনিউয়াসলি যেটা পাই আছে যতই মিনিমাম 10-15 দিন जों তাই নগো থাঙ্গিয়া তাই নগো কোন কেবো বড় থাঙ্গিয়া ওই जों ওপেন তাহলে जों চিনি dur প্রোগ্রাম স্টার্ট খাইজাম আর মং চিনি রমথানি আদম তাকু সংলো তামনি বাগিনকে তিনি ডিসেম্বর 28 তারিখ 2022 12 Takarjola ST Assembly Constituency Ningai di Pramotha by no lijaka Takarjola Block Committee by o Pandawa sini important leaders of frontline leader rank and file leader of di Pramotha ni Mandok Phakia Bubagra ningi samung tangnai rok all sini Bubagra warriors PWF YTF di Pramotha regional ni secretary rok gatai BC ni chairman sub zonal chairman engkai district ni joto adong lok kaimandok phaikya important discussion খুব important আলোচনা nglaikha tamni bagai hinke ngal joton saimano buskango বিধানসভা চং মারিংনাই 2023 খুব most possibly February 20 tarik ni bising to just company election declare khanya klayo as far as the previous ni amon laya get sung ti pramotha as a political organization democracy country war Sungtabu kaisa political organization sini party edisiu kaisa power tongo sini ekta birat ekta base tongo sara Tripura obonotoi जों buskangni 2023 বিধানসভা চং মারিব जों to contest খাইनो শুধু contest simi খায়া সারা Tripura রাজ্যনি রাজনৈতিক ইতিহাস অব কাইসে जों खुनुंगना थां दङ तामनिंके जों आगि जों इलेक्शन बाटायलायो जों इलेक्शन अंशग्रहण खालायो afro sini rajano buskang tising makaya বিধানসভা tagalani election belai historic belai ঐতিহাসিক tamningke bubagra soyong khanangai khakala boy Tripura sudo phano mothangna bagai nei bong khri phaikya do phano mothangani bagai do phano ekta langma existing survival nani bagai last 5 hinong khri phaikya mohai kono political history or Tripura rajyani history o mohai khri phaikya sini raja tabu soyong sono lead khayo soyong bon supremo bon joti kichu khainai bo Tripura sarongno no bukhawo wanaya kiriya khlai sungo asuko oxygen doi
जोंनो एक्सलेरेट खालाय जों दाबो बेटार ट्रिपालेन डिमान्ड नथयो जोंनो जतनो थामसा खालाय आबोरै दं हम हाय कुनु पलिटिकल हिस्ट्रियाव कुनु निर्वाचन जों आगि रकम मानिया हायुंनि जोंनि बुबाग्रानि बा जोंनि हानि बुबाग्रानि दाबो स्वयं जों बुबाग्रानि लय माका जों बालाय खातंजा जों हायो इलेक्शन बाटे सिन सिगां जों अनेक साक साकनो जों जतन कप्लाय हैमा तंजाबो तामका सिन बुबाग्रा सावो नर तावानादि नर आनो थांसो सिमिसरि मिया हर फोन खाइब्रो बकम छ न आनि बगै सुने नांया पाब्लिकनि बगै दिप्रासा उनि जफ तंनाय रं बगै सुरिदि आबोनि सुरिदि हिसाव सिन पजितंग समग्र सुजु 20टा सिमिया समग्र चितन ताक्लाय कन्टेस्ट संनाय बनि बगै नब बेलाय ऐतिहासिक बुसकांनि चमरि ना थांदो आगि सोंथ 20टा सिमिति मा बासाव दा गुबुन जागारखौ मा बासै नर नखरा थांनाय निनि मिउनिसिपालिटि इलेक्शन रग आगि कुनो नों आगरतला सहर हाय रग सहर बिसिं रग निनि कुनो रिजनल पार्टी फ्लेक्स काजि गया ताबो रग नों ताखुन नों ताबो बनवालीपुर निनि किशननगर रग ताखुन तिब्रा मतन फ्लेक नगुnya साबुन दासि लोंखाबा जुमा तुइदुंलाय काहाम नेता लिडार काहाम माबायनो जों बोखाबा चलाय बोखानो तेबो खाथुं लाया खलाय जों दिनो आगरतला सहर रग तिब्रा मतन कांग्रेस मिडि मानिका तिब्रा मतन फ्लेक काइ मानिका सुदाबो समिया ताउ मिडिया जों दत वानि कक्सा दत मुथों ताउ बुबाग्रा हनि ताम बुबाग्रा आबन साइमाका थान्ता तामनो हना वाटनो बर संगुइनाका तिब्रा सताम हन आबो साइमाका आ जिनिस ताबो मुफाइका सरमिमा फाइका ताम खांका बिनि बिसिंथिनि संताबो हायुंनो सिनिजाका दत हायुंनि जाति रग सिनिमाका जे तिब्रा मत कासे पार्टी 1.5 मासनि पार्टी एडिसि क्षमता फाइमानो 1.5 मासनि पार्टी तिनि जत जागानो त्रिपुरा राज्य सारा त्रिपुरा राज्य पिजागै संगठन देश नामै ताबो आगामी 2023 नि विधानसभा बकाइसा थेट थैजंखा राजनीति तामनि बगै हिके त्रिपुरा मथा सारा ए बुसकांनि एडिसि सं विधानसभा सं मारिबो केबो क्षमता फाइनिया बकाइसा फैक्टर खाइयो बुबाग्राम नायो सिन बिसिंग थानसाखौ खालायै जों बुसु जते बेक खैमान एमएलसी बेक खैमान आबनो जे जों सारा फाइमियाबो सिनि दाबि हाजिर खाइमानो ओ जागा सुबतलाङै जों मखैना बन बेलाय हामै मारो जोंरो कुथुम लाइजा बेलाय खाथुम लाइजा मो लाइजा जों बुट बुफुर दिक्लारना आसु जों संनाय दं बेबां थिक सिनि बुट कमिटि दङ सिनि बुट लेभेल एजेन्ट दङ बुट प्राइमारि प्रेसिडेन्ट दङ जत किछु बेबां रेडि सन आबो 2-3 मास सिगां फुजानागिन पाइ जागा जों बेबां रेडि सन का आबनि बागैनो जों ताइसे बंनो मुटुखाय रिमाइन्डार वे बंनि सामुर बंनि रेसपन्सिबल तामुनारो आ सानानि बागैसे दुनियारो मिटिं नुबागो सिनि बुट पार्सेन्टेज बुसु काका कटाल बुसु एन्डलुंखा साबो शिफ्टिं खाता मुखा आ रिपोर्ट नानो मगे दिनि इम्पोर्टेन्ट मिटिं आते कैसा इंटरिंग सिमियर একটা सोंथाय हाय आबाद कन्स्टिट्युन्सिंगे जों आरो काइसा लंग मार्च खायनाय दूर टु दूर हाबैनाय बरंनो कक खायनाय तामनि बागै सोंग्रा दिपेन सानानांखा तामनि बुबाग्रा स्वयं राजा ततै नों मांबाय भाई आरो माइ मासे एकलाय खालामति फिख्लायै भाई बताबो बर दखनो मथना बागै जे दिपेन नाङै फायखा आबो आ कगनो जत बरक दिप्रासा वे बुरा केसरा की सिकली बुरा बरिस जसन थांनि सानानि बागै जों दूर टु दूर इंटरिक जानुवारि सिमिसो मोननाय आबो पुरा सिन कन्स्टिट्युन्सि सिनारो 29 टा बिसि दङ तागाजल कन्स्टिट्युन्सिआव 52 पुलिं स्टेशन दङ जत जागान थाङै अफक सानानि जों अमाहिनि ताबो नुनाय दङ आलो आसुन